Nevolje na dvoru. Kraljica Elizabeta je juče održala krizni sastanak, a tema je bila budućnost princa Harija i njegove žene Meghan Markle nakon njihove odluke da više ne budu zvanično članovi kraljevske porodice. Nakon višesatne drame iza zatvorenih vrata, kraljica Elizabeta II je izdala zvanično saopštenje. Danas je moja porodica imala vrlo konstruktivne diskusije o budućnosti mog unuka i njegove porodice. Moja porodica i ja u potpunosti podržavamo njihovu želju za stvaranjem novog života kao mlade porodice. Iako bismo im želeli da ostanu sa nama kao stalni članovi kraljevske porodice, poštujemo i razumemo njihovu želju da žive samostalnijim životom, a da pritom ostanu deo moje porodice. Harry i Meghan su jasno stavili do znanja da u svom novom životu odriču pomoći kraljevske porodice. Stoga je dogovoreno da će nastupiti prelazni period u kojem će Sussexi provoditi vreme u Kanadi i Velikoj Britaniji. Ovo su složena pitanja koje moja porodica treba da razreši i ima još posla koji treba obaviti, ali tražila sam da konačne odluke budu donete u narednim danima, rekla je kraljica Elizabeta. Nakon sastanka fotografi su uslikali princa Vilijama koji je napuštao mesto sastanka vidno neraspoložen. Naime, princ nije imao osmeh na licu, a izgledao je iscrpljeno i sa velikim podočnjacima.